jotono sal kaham tini ang no bai salek na len chungole Christian leadership ni kauk ma se salek na len chungo tini ang boi ki ha pore mi abo boi sune ha singke tai tre ende he ne ha boi ni muke a guide to leadership abo boi ron dio se chung Christian unai ro chung tui phang kaham ane singke chini thiok ma sole nang abuni kauk ma ro bung saek na rio abuni kauk ma ro si tini no bai khang salek na len chungo phaiding khe abunu laina Bible nu leadership rai samopho ison chingse ake kathau mo ison baise arin chono saek na rio boro chung siane mala joto su Bible chung leaders kaham ke ung to ne ro no na hasin ke ison tio se rai chau ison tio se kathau ke mo chung pio tinio chung Moses no panai di Daniel panai di aron singke David sorono panai di angke tere joto su tui phang Joshua sorono panai di abadi ke brau leader kaham ungye ba chamole Isor bai ke brau tungye se abadi ke ison ni asirba brau maya ison ni phain be ke se leader kaham brau umon u armo pandawo tinio chung Christian leader kaham ane singke poilawo chung siane male ison ni thio chung to ne nawo isor bai ke chung tu yami singke abadi ki isor bai ke rai samu leader umong ya singke tinio chung leader kaham umay ane se armo panda chung fast chung siane male ison ni thio chung bari ke tong ni nangmo chung Christian leader unai ro bari ke siane nawo kenima singke bodi ke sawo hatu ane mani ba ye raja sungye la yo Israel ro arpho raja ro pho ison ni kaula ye ma tongo jefu sol raja ison ni kaula ya ong thangke bungno reject kheye hoya o angke dayut no songsaye o arin chono sai khare o boro chung siani mala tinio browni Israel no hate ni man ba panda leader ka hambrau namun ba panda brau tui phang songye la yo raja songlayo bro raja lek mang bai ma son se ke leader ke ha hati ni wani man ba panda se brau songlayo arbo tinio chung tinio sol ni tum no na singke sol isoni kaula yang thang pu buno reject kheye o mami singke isoni kaula ye tu ya singke abdi ke kaham ke leader kaham nge tangma yang mun ba pandawo chung leader kaham ane singke abdi ke isoni kau chung la ni namoni kau mano chung bible chung u arang ba panda chung se ni male chung se Christian leadership kaham uni chung wi singke amon singke chung isoni thio kaula ye chung to ne ison no chung kaula ye abdi ke bini kaula ye isor ba ke rai samo unga singke chung no reject khene se mami singke Christian leadership kaham ke tui phang kaham ke mondoli tui ne kaham one ha singke chung isoni thio komye to ne nawo ison thio komye isoni kaula ye abdi ke tong ya ke tinio chung no pu reject khene sarung ba pandawo chini knowledge ma chung tomo ba ke chung leader kaham maya rum ba pandawo ro chung se ne male isoni thio chung bari ke tong ni nawo je Christian leader kaham uni chung ne role arung ba ye tui phang kaham uni chung ke Christian dio khatimon dio kaham uni chung ke tini ison skang krigra na ison kaula gra na chung nang mono faso boboi chung no fain su e sawo angka trebodi ke sawo charso leadership hamya umole bus kang ba ye chung somok kroi samung urungmok skill kroi ake planning ung kroi umoni ba ese ari chuno saik na reo boro mung tham bung chuno leadership chung ong thio chung abdi ke kaham ki effective ke tangma yang muni kauk mano bung saik na reo aboke boro bung sawo tinio bus kani ba pandao chin thio vision kroi singke ansike planning kroi jake chin thio skill kroi singke chung leader kaham umaya tui phang kaham umaya mono chuno saik na reo armo pandao chung Christian leader kaham unai chung ming singke tinio chung jema morung anaik manai sauth is nung anai nawo angke bus kani ba panda planning chung to ne nawo abdi ke maja ke kam ne make sung ke amno breke ke ne breke so anai abdi ke chini goal ro to ne nawo abdi ke chini goal ro to ya abno breke success ke na abdi ro ke chung planning ke cha mo isor ba kila se tang mo bare ke nango abdi ke ya singke chung Christian leadership ka ham chung ma yang mun kauk mano bung chuno phain su e sawo bo title endi ha na author ke bung samuni kauk male an se ketre bung bodi ke sawo great leader ung nai ke kaulamo nango discipline nango south thai mo nango ari chuno saik na re o tre bung chuno phain su e samalek ma singke dinio kaulamo mabet thake chung nango ari sawo amanke discipline chung tong ane nango abdi ke chung kaula ye discipline tumye abdi ke south thai ye abdi ke bet thake south thai mom khana mo ari chuno sawo bo mung tham tau cha bung chuno phain su e sawo boro chung bet thake leader unai ro chung nango bo se jodi chini thio quality krimi singke chung leader kham ma yang mun kauk man bung chuno saik na ran bo pa na mondoli ni tui phang ro chung se ni male tinio chung leader ka mondoli no kam ke ten se ke bo joto su planning ro ang se vision chin ba panda nang mo jo toro no chung te nei ba de ke south ni nang dikhang ma tung pio an se ke tre bodi ke sawo leader ro le brown ni witness no bino sai nai ungya akhe food phnu anai pho ungya jeba ke khokchi phi nang pho jom soye bino phai recruit nai kauk ti re nai se ung anai ani chuno sak na bo kau thang be thakel phai mai ma to leader unai ro Christian leader
kaham uni uchumi singke tinyo ni witness rono bino sayet nare ni yani chono sayek nare o mami sike jebaja samungchari mayang mo mondolio khokchi lemono abono sape ya akhumi akhasumi hange bino blame ki abdi ke sasani phainkrui moma chari mayang morono sato yemani breke kaham ke mene breke sumai na himo sau thai monum kha to yes sau thai nai bus kan khau na hi mo khau se am jike bino kok tirie bein kha bai to no tiniom kha encourage rie chung abdi ke sau thai ni man kok mano se tinio bo tighter endi bung chono sai khari or bo panda chung se ni mala chini thyo phain kruim pho sasono lagamani bing bus kan sapi yar khumi akhe sumi sa to yaman ke breke encourage ke breke kaham jila kha ba ke thangmai nei mono bet thake chung sau thai namun kok mano no zo to no phang chaim chu pio bo boyom de chono kok tire mo tre bodi ke sau christian leadership ke pholawo growth wa ni mani se naisu nai tre materially thing no ya priority chung re ne male spirituality no se chung re nai hi chono sak na ro boro chung se ne ma chung christian leadership kaham uni chumi singke chung Christian leader kaham uni chumi singke be thake chung pholawo unnoti ani ma pholawo breke develop ana bono be thak chung so the nawo abdi ke bahim thino bisi naisu yamani ke pholani kha o se bet thake naisu ye chung so the nei namani kok mano khokchi mo su phabu drum su ye chung ta ni man kok mano chuno sek na re o armi tinio bo a guide to leadership mo boyoni tighter endi bungsimani boyo ang bodi kia ba thake lap ke ma to mon ba panda phaidi chopo leader ka mo ne man ba panda ison tiok ba ye ona isoni kaulana abdi ki isor ba ke tueche chopo mondolini tuipang ka ham ke bus kangwo ta wo abdi ke chung ungle nai bari ke nang mon ba panda no zo ton phok saim chu an se ke no zo ton khak sa bo bidin nai mon ba panda wo